Muntu aita nguine muntu ungi irekeke thuka kwa antu batigana east ndabwira kinya babwe ni bwathukire bwa mpuru ngui na ngui bwa mwere mwetanire ngebo mukarie nthi bo mwena yakane mama rite ngwewe ona ntomo mo kama kibale kama to mukae mweko ro eriko akiruera no soro kawe mbolo no kama tankibale nyama thikone akawika wera akurua to kaje kawera ka rumiro soro kaza bota bukurua nyana babara na uruwe mweko ro kana ntomo mweko kama tete no ruwa ati mweko ro mtonge tore akinangia koro twinda to ruwa tere ntomoro meora ora mweko ro kanora ruma mweko ro ni ntomoro mora ekebua gera ro mabange oke akona ntomoro meora ro ya na mweko ro waeta mosioke irunguru arare aria no ni mwagoro no mwatha na torenda kuatha mama ni mama na bora twetheretie ni barake goruma mwagoro renge goringana ngora toritireta torenda mwata miaka 10 imnya gwera muntu wetu mpuru na gathuri murungi ote mwana omagaira ongi ana bamagaro narimu we gathuri te myotwira ai kawira na guthukia once and for all gwetwiga gathuri we imeta thwe na oringiri kura kawa ni thawatho na ringiri kura wa mporo wa kwenu kote egembe north kogo ya wegetha ntu kwenu itigani east baba ati wegetha ni antu bakwenu endre nkiberewe ni mporo obati wetu wegetha ni antu bakwenu kuringana na kariaba wamwe na mutongeria agwataoni ya mutu atetwe John Kamunde bari kinya baraba kuga atekawira na babutite ngweka bathamia kuma rwangiro makuthirwa rungi ibathi ikotini nuntu kagwira twabandikite ende kuri na ambondira yandikana aruti ngwe bathirikari kawira handikite antu akoloka mambi baroku ore ndi narojere anabele banawe toloi abangwe biyamba kurwerwa nuarengere na minga kinya no totethia na ngwene utigelengo na totethia kama ndabata bakuwa bengi ngwene ibete beta kotini bata lenje kwa kotini na kotini ni ndeko leone ne bati kwetata ne bati bachogia kana talo bananzi bati ka bana kana ndene konte te nyanga bana ko imeto PSC Public Service Commission ne andeka antu na ngeza mbari ndani account bati ko la malawo ke gata za PSC ndo ni re employer wa muntu ndo wandiki kuende ko kuanga bana anga kwethia totemenya kwa ngabana waitangwe we ndo bibio mukana arua wa tendro wandiki ro muntu thirikari ko ta kotini ko tia guthigeria kuma mutu ateke North Betan Class Chabari arimi na biashara banene bakumantere chiagembe baishumirete na kuwa bakayokiria na kanda Italia nyuma ya nakanda gweta kimera kia miraya ndawe ya mbogita batongere tu Jacob Matele abiashara na arimi banene bakuromba atongere bo wa county ya Meru kubuithe mushemania ni bokenda bakethira bakiaririo ntobo ni arimi na biashara banene bamirantere ni ijisia igembe batongeretwe ni mantiri mwonyo mkombozi na bangi basiumireti na gutariria sala iria na kanda rwanyirwa kurwa na ndawa cia mbogita rubatonyiretie mea gutumiria miraa iri ndawa ya mbogita mesimama kwa sababu ya huyu mtu anaitwa Nakanda. Tunashindwa hii ripoti yake anatoa wapi? Kwa sababu WHO kama imefanya research na ikaona miraa ni halali na miraa ni mzuri. Na hata nimwambia hata kabla WHO kufanya risasi, wasasi wetu na mababu zetu tumefanya risasi. Sisi tumekula miraa miaka yote na hatuna shinda na miraa. Kwanza ningeuliza serikali yetu tukufu ya Kenya, rais wetu William Ruto, Kibaki alikuja hapa wakati wa siasa na akasema miraa ni mzuri na akakula miraa. Raila Prime Minister amekuja hapa akakula miraa, akasema miraa ni mzuri. Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa anatengeneza miraa, alikuwa anatengeneza sheria ya miraa, akasema miraa ni mzuri. Ruto juzi amekuja hapa kwa mashamba ya miraa. Ruto umekula miraa na ukesema unaenda kutafuta soko katika nchi za nje. Na huyu Nakanda ni mkubwa kuliko rais wetu wa Kenya. Na Nakanda ni mkubwa kuliko WHO, madaktari wote wa dunia. Nakanda nataka nimwambie ni mubiashara na anaharibu biashara, anaharibu mimea yetu ya miraa sababu ya biashara ile anataka kutuharibia miraa yetu. Tukihusunika sana na ntupa ku lose market internationally. Ntu Nakanda rewe ni drug na ratu ikashia miraa na naraita kuonthe biashara para bonthe thai bare njirite kureka kugura miraa
na mankatha ine anjete kwa value na ntuwa kwethera na kanda ne mekirite ke drug na gukurukira wakiri wao kurauka mwaka jwa 2013 bariuga ni bari na igambana na kanda kotini ya Mirima Nairobi ni unto bwa gutumiria miraire ndawa ya mbogita na bamishinda nyuma ya koti gwa mirati ndawa ya mbogita. After that 2021 Weru County Governor Kiraito Murungi organized a scientific conference on miraa in Nairobi University. Nakanda was represented in that meeting. And it's also its representative clarifying that Nakanda has no issues to deal with miraa, or has not recognized miraa as a drug. It is told the conference that it only gets reports from other sources, but it has not done its own research to classify miraa as a drug. Therefore, for Nakanda to come out again and claim that miraa is a drug, we don't know where it has come with those findings. Ontukinya nandi bali na mubango jwa kuyukita gari ringi. Kama Nakanda haitakoma hii maneno ya miraa kila wakati kusema miraa ni drug and it has no backing, scientific backing of the same, we might go back to court again for review of the case which we handle with them again. Bio tumandomba ikundi bila bionde bibwethete biecietanga chairman wa miraa tiri etwa chairman ritetha ciantu bibi tetha ciantu ni idea yonto we chairman imbi we nabio imbi okwira antu oni nchuite thoko konto kwingi ka feli wa chinya support yege siasa kinya ya antu kwa tuka batikuona kuraya antu betu itubwirio koloma torlelie na antu barabe na kyao na antu bembe na inkuria kombeka viongozi batu nabo atwete baba angitwarie nuntu bakorwa Nakanda tweke mucemania Sunday kenda thirikari tuibwa tweke mucemania wa antu ba miraa yokorwa Nakanda mairi 3 Sunday kego kombeka edeka tu consult viongozi bangi beteke twetegeranie twete mucemania wa miraa mairi 3 baraba kwenda itebye gwa chairman na turejara be barombere embere ongori bae wa miraa ndi Germany ugetha Germany ba miraa ni ana o acie nuri kuburinya wita kwaria nwe we utete nkwenda nino utete binkwenda biashara emerebwe biashara miraa ya abwa nkende gela yakwa na nkende mirekwa. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Akariba mara ibaishumirete na kuromba rais wa nthiguru ya Kenya Ndagitari William Ruto kuinamia ngoro ya uturo bakere na ndikibande tontuko ye ngoro akariba ibatarirete ati nyamori ya mutiyitetie muno ntobrabotira bagyacha kinya weregiro bwa thirikari ya webo yete ore nthiguru ya Kenya yetete na mbere na kunyamarika ne muitirie yoturo. Oroiro kwimba irurwembo rwa Kenya ntugo gwa ntugo kere gonto mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya akariba gecigo mbunge kia marabata gotigwa nyuma nonto bamuturire tutikwigua tugikenio ni ngarama ya muturire au ithiiririte tukauria president wetu na team yae na parliament bagerie kuraithiria ngarama ya muturire asa maguta ma betirori ituje nimo makontrolaga into jionde kana muturire nimo makontrolaga economy nimo makontrolaga into iria turejaga mitu sukari na kila kitu ne tuturite na muturire momo ukonie biashara ya kugura into mandukani nontu tulenderio into na kole irandito muture tulegwe obuno lagweja wejira yakini turoba inyeli kuona liu kogu no kankuria laisi wetu Ruto atwisireria muna bakiaraniria na ndikibande to baugite oyo muturire wantugo kwao tikombeka bakiugaga gutire kyo kwao bakomba kugura nione ndore muturire nontu into cionde no kaciembitu mutune mwitu mucene mwitu kila kitu cionde ne gitu tuligura into nakoro na amono gu ule mwetu toro tuli mata wa majani kawa utena mbesa neria riu nginya thaa inoku utena mbesa koguo ni turiuga thirikari no ikuya yundiye egerie kuthii kuturaithirie nyamu tuli magata tu arimi. President wetu Samuel William Ruto atanyianyirie into kule atupromisete kenda tumbe gutura muturire
mwega bakirekeria bauritie mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto kunyianyia maguri mainto na nkinya kuiga wira ne buranenkanire kagita koringi bocia cha gutigira uturo wa mukenya wa kawaida bo kwenda indama. President Ruto abatia atwemaniria muturire wa mitu maguta na ona mikarire buri atwiraga tugekara twi basharasi wega na nikenda twire tukimusupport gogu atwirire nuntu riu ati gutuingiria kiriko kiria atwirite agatu support na kinoka tukuinyikira twi guku macinani tukithura thirikari no twathurite nikenda mwananchi u wa kawaida yani atuika wa gukirira watuikete tugaukiririrwa mwananchi wa kawaida agaukiririrwa no lakini ndaino intojitetie riu ona twadi majani ni kuremia tulemia kilo imwe silingi 12 uru ntukurekera no tukukera mbesa igokinya magana no maile no marato sana urekera magana maile ukerete muno uri mukedi muno kana 150 riu adi kurairerio ukauria ni mutu ni kurira mwana sukuru kana ni mbio kurura. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Kaunti-inĩ ya Embu nĩ atiori mandaraka yathengirete na kwirigirwo kubwithika kaunti-inĩ ya Embu nende PS wokaria bondene na uite mibango yonthe ya kuthuranira kieni kinara mambura ya kethira kibwithika yeli kwithia kirika na rabete wirane ati ukethira kwina ukaria bwakwana na inya antwae akari kwithira bakianira. Kivaro kia Embu kiva kuvikurika mbere ya mambura ma mandaraka ndi maria magakora guku tariki 1 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Kuringana na PS wa Interior ni Weru Modomolo vuva ya gusera kivarori giki mari na PS engi atano kuma mvonge ngurani arauga ugitiri ni wa kwigana na ugu akauria andu akuma miena ngurani ya bururi na makiria kaunti ya Embu kwiyumiria niguo gukungwira mambura mama. The stadium where the celebrations will be hosted has a capacity of 8,900 people, and we are expecting that the stadium will be filled to capacity. Later in the afternoon, the President will host a luncheon mainly for the residents of Embu County and other dignitaries and invited guests from across the country. Guko Raymond akiuga kivaro giki gigakora ari kiguni kinene kuri ayuthi na voli biashara a kaunti ya Embu kuona giakitwe u ati no kivote gukorwa na mambura na mithako ngurani vindi cionthe. To ensure that that facility is put into good use and we will be able to attract a lot of activities within that facility. And the facility, apart from just having the pitch for playing football, there's a track for athletics, but it also has a conference facility. And then there are also sheds for the business community, so that we will not just be relying on this facility for purposes of sports alone, but also to spur business in Embu County. Mwenari wake, Governor wa kaunti ya Embu niwe Sisiri Mbalire ni uratara avuli biashara onthe a kaunti ya Embu guosa kanya gaka Embu kuri na ageni engi niguo kwendie makiria na niguo gukuria biashara ciao. Aria maina mahoteli mevaririe wega ni twaritie nao mevaririe hakikisha rumu cienyu mahoteli menyu kuri andu makarira ni kundu kwega na mwivaririe na irio cia kuruga nigetha ageni mone gwa gukaria. Ino ni nafasi yenyu ya kuthondeka kanyamu aria maina tutuka mustock nduka cienyu tondu ni mukagurirwa ni ageni aria magauka wanatu andu wa Embu twauka Embu town ni tugauka na turia na tunywe koguo twivariria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kathoshe mwenye muno kiewe Rita na kiewe mutegere no ntuba kwithira witete na mbere na kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja tone kanya kunogo kanini endu itucokirete na ndeto nkulukio geta kuraya. Kivaro kia Embu kiva kuvikurika mbere ya mambo
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1%. Using balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Kakwatu ageni na katho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite na mbere na kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja twicokera na ndeto ya gemechetho ne atura wari umwe wa chethi ba mubira yo mauru aina rono rurwe ya rwa timu irethaira aichetha na cio chine gwete yontu ya Gor Mahia, Western Stima, Kakamega Homeboys na Muhoroni na ithirite akiongela umbani bonke. Kwa majina ni Francis Ochola, former footballer wa timu kadhaa kiwemo Gor Mahia, Western Stima, Sony Sugar, Kakamega